Milena Dravić, prva dama jugoslovenskog filma, život, karijera i nezaboravne uloge. Kada se govori o najvećim glumicama koje je Jugoslavija ikada imala, jedno ime se izdvaja ispred svih, Milena Dravić. Njena harizma, prirodni talenat i neverovatna sposobnost da podjednako ubedljivo igra i komediju i dramu učinili su je jednom od najvoljenijih glumica na ovim prostorima. Tokom više od 5 decenija karijere ostvarila je desetine nezaboravnih uloga i ostavila trag koji će zauvek ostati deo istorije domaće kinematografije. U ovom videu upoznaćemo život Milene Dravić, njen put do slave, najveće filmske uspehe i nasleđe koje je ostavila budućim generacijama. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. godine u Beogradu. Kao devojčica nije planirala da postane glumica. Njena velika ljubav bila je igra, pa je pohađala baletsku školu i pokazivala veliki talenat za umetnost. Sudbina je, međutim, imala drugačije planove. Još kao veoma mlada primećena je zbog svog izgleda i prirodnog šarma, pa je dobila priliku da se pojavi na filmu. Vrlo brzo postalo je jasno da posjeduje izuzetan glumački dar, zbog čega je odlučila da svoj život posveti glumi. Prve značajnije uloge donose je veliku popularnost početkom 60-ih godina. Publika je odmah zavolela njen prirodan način glume, osmeh i sposobnost da svakom liku podari posebnu emociju. Milena nije bila glumica koja je igrala samo jednu vrstu uloga. Mogla je podjednako uspešno da igra romantične junakinje, ozbiljne dramske likove, ali i komične karaktere koji su publiku zasmejavali do suza. To ju je izdvojilo od mnogih glumaca njenog vremena. Jedan od filmova koji joj je otvorio vrata velikih uspeha bio je Prekobrojna, nakon čega su usledile brojne saradnje sa najpoznatijim jugoslovenskim rediteljima. Tokom svoje bogate karijere igrala je u desetinama filmova koji se danas smatraju klasicima domaće kinematografije. Publika je pamti iz filmova kao što su Jutro, Misteri organizma, Nacionalna klasa, Zona Zamfirova i mnogih drugih ostvarenja koje su obeležila istoriju jugoslovenskog i srpskog filma. Pored filma, Milena Dravić ostvarila je zapažene uloge u televizijskim serijama i pozorištu. Bila je umetnica koja je jednako ozbiljno pristupala svakom projektu, bez obzira na to da li je igrala glavnu ili sporednu ulogu. Njena posvećenost poslu bila je razlog zbog kojeg su je poštovali i kolege i publika. Mnogi reditelji govorili su da je sa Milenom bilo zadovoljstvo raditi. Na snimanjima je uvek bila profesionalna, skromna i potpuno posvećena svom liku. Osim ogromnog talenta, krasila ju je toplina kojom je osvajala sve oko sebe. Jedno posebno poglavlje njenog života bila je ljubav sa legendarnim glumcem Draganom Nikolićem. Njih dvoje upoznali su se tokom rada na filmu, a vrlo brzo postali su jedan od najpoznatijih i najvoljenijih bračnih parova u Jugoslaviji. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često se navodila kao primjer iskrene ljubavi i međusobnog poštovanja. Publika ih nije volela samo zbog glumačkog talenta, već i zbog skromnosti i dostojanstva koje su pokazivali van reflektora. Milena Dravić tokom karijere osvojila je veliki broj domaćih i međunarodnih priznanja. Njeni filmovi prikazivani su na brojnim svetskim festivalima, a njena gluma bila je cenjena i van granica bivše Jugoslavije. Bila je jedna od retkih domaćih glumica koja je uspešno spojila umetnički film i film namenjen širokoj publici. Zbog toga je često nazivana prvom damom jugoslovenskog filma. Iako je postala velika zvezda, nikada nije dozvolila da je slava promeni. Kolege su je opisivale kao skromnu, pristupačnu i izuzetno kulturnu osobu. Mlađim glumcima nesebično je prenosila svoje iskustvo i uvek ih podsticala da veruju u svoj talenat. Njena karijera trajala je više od 50 godina, tokom kojih je igrala u više od 100 filmskih i televizijskih ostvarenja. Svaka nova uloga bila je drugačija, a upravo ta sposobnost transformacije učinila ju je jednom od najvećih glumica koje su ikada stajale pred kamerama na ovim prostorima. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu. Vest o njenoj smrti rastužila je milione ljudi širom regiona. Brojne kolege, reditelji i poštovaoci oprostili su se od nje uz reči da je otišla jedna od najvećih umetnica koje je jugoslovenski film ikada imao. Ipak, istinske umetnike publika nikada ne zaboravlja.
Filmovi Milene Dravić i danas se gledaju sa istim oduševljenjem kao i pre nekoliko decenija. Njene uloge nastavljaju da inspirišu nove generacije glumaca, a njen osmeh ostaje jedan od simbola zlatnog doba domaće kinematografije. Milena Dravić nije bila samo velika glumica. Bila je simbol jedne epohe, žena koja je svojim talentom, radom i skromnošću osvojila srca miliona ljudi. Njeno ime zauvek će ostati upisano među najveće legende jugoslovenskog i srpskog filma. Ako vam se dopao ovaj video, napišite u komentarima koji film Milene Dravić je vaš omiljeni. Ne zaboravite da lajkujete video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili nove priče o legendama domaćeg filma. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu. Tokom karijere sarađivala je sa najvećim rediteljima i glumcima jugoslovenskog filma. Igrala je u filmovima koji su danas deo filmske istorije. Prekobrojna, Jutro Kozara, Vr, Misterija organizma, Nacionalna klasa, Sutjeska, Poseban tretman i mnogim drugim ostvarenjima. Posebno mesto u njenoj karijeri ima film Vr, Misterija organizma Dušana Makaveeva, koji je privukao pažnju i van granica Jugoslavije i postao jedno od najpoznatijih ostvarenja jugoslovenskog modernog filma. Milena nije bila samo filmska zvezda. Bila je i velika televizijska ličnost. Zajedno sa Draganom Nikolićem vodila je popularnu emisiju Obraz uz obraz, koja je ostala u lepom sećanju mnogih generacija gledalaca. Njih dvoje nisu bili samo uspešni umetnici, već i jedan od najvoljenijih parova jugoslovenske scene. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama. Publika ih je volela zbog njihove jednostavnosti, prirodnosti i međusobnog poštovanja. Iza kamera Milena je važila za osobu velikog srca. Kolege su je opisivale kao profesionalnu, skromnu i veoma posvećenu umetnosti. Nikada nije dozvolila da je velika slava promeni. Iako je bila jedna od najvećih zvezda, ostala je poznata po svojoj toplini i normalnosti u odnosu prema ljudima. Tokom života osvojila je veliki broj nagrada i priznanja. Dobila je više zlatnih arena, nagrade za životno delo i priznanja koja potvrđuju njen ogroman doprinos filmu, televiziji i pozorištu. Ali najveća nagrada za svakog umetnika jeste ljubav publike. A Milena Dravić tu ljubav imala je tokom celog života. Njene stare filmove i danas gledaju nove generacije. Njeni likovi nisu ostali zarobljeni u vremenu. Ona nije bila samo glumica jednog vremena. Bila je simbol elegancije, talenta i zlatnog doba jugoslovenske kinematografije. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu. Vest o njenom odlasku rastužila je čitav region. Otišla je jedna od posljednjih velikih zvezda jedne posebne filmske epohe. Ali legende ne nestaju. One ostaju kroz filmove, uspomene i emocije koje su ostavile publici. Milena Dravić zauvek će ostati upisana kao jedna od najvećih glumica Balkana. Prva dama jugoslovenskog filma. Ako volite priče o legendama domaćeg filma, napišite u komentarima koja je vaša omiljen glumac. Pretplatite se na kanal i pratite još priča o najvećim imenima jugoslovenske kinematografije.